Yes, iyi ni SPN TV2 turizera ko mumeze neza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, abari mu mujyi wa Kigali, intara y'Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse namwe muri Iburasirazuba n'Iburengera bwaryo, ntabwo twibagiwe namwe muri hakurya y'amazi mu bihugu byo hanze. Turizera ko mumeze neza 5/5. Yes, turagarutse rero tubafitiye byinshi muri cya gice mukunda muri benshi cyane cy'imvumbura matsiko. Uyu munsi turaza kubabwira ku mugabo bita King George. Ngiye tugiye kubana rero ni Oze Blaze nk'ibisanzwe, ntuze gucikwa, ntuze kujya kure. Domis. Yitwa George Taulon Mane Opongo Osman Weah, George Weah aka King George. Yavutse ku itariki ya 1 Ukwakira 1966. Yabaye senateri mu ntara ya Montserrado. Yakinnye nka rutahizamu imyaka igera kuri 18. Yakinnye umupira w'amaguru nk'abigize umwuga. Kariyeri ye yarangiye muri 2003. Afatwa kandi nk'umukinnyi wabayeho ukomeye mu bihe byose. George Weah niwe mukinnyi wa mbere w'umupira w'amaguru wabigize umwuga wabaye umukuru w'igihugu. Ntujye kure, ngiye kukubwira byinshi kuri George Taulon Mane Opongo Osman Weah aka King George. Nyuma yo gutangira umwuga we mu gihugu cya Liberia, George Weah yamaze imyaka 14 akinira amakipe yo mu Bufaransa, Ubutaliyani, Ubwongereza, kugeza ubwo Arsene Wenger yamuzanye bwa mbere ku mugabane w'Uburayi amusinyira muri Monaco ahagana mu 1988. Muri Monaco yahakinnye imikino 103, atsindamo ibitego 47. George Weah yageze aho yimukira i Parc des Princes muri Paris Saint-Germain mu 1992, aho yafashije ekipe gutwara igikombe cya Ligue 1 mu 1994. Icyo gihe yabaye umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri shampiyona ya UEFA ahagana mu 1994 kugera muri 1995. Muri Paris Saint-Germain yahakinnye imikino 96, atsindamo ibitego 32. Yavuye Paris Saint-Germain ajya muri AS Milan mu 1995, aho yamaze ibihe 4 byiza cyangwa se saison 4 nziza. Atsinda Serie A inshuro 2, dore ko yakiniye AS Milan imikino 114, atsindamo ibitego 46. George Weah yimukiye muri shampiyona y'Abongereza izwi nka Premier League agana ku ndunduro y'umwuga we, aho yagira ibihe byiza mu ikipe ya Chelsea ndetse na Man City. Yatwaye igikombe cya FA Cup mbere yo gusubira mu Faransa gukinira Marseille mu 2001. George Weah yasoreje umwuga we mu ikipe ya Al Jazeera mu 2003. Foursquare ni ikigo cyise George Weah umwe mu bakinnyi beza babayeho ariko batigeze batwara igikombe cya Champions League. Ngiye kukugezaho ama ekipe yose George Weah yanyuzemo, imikino yakinnye ndetse n'ibitego yatsinze. Igihumbi 1985 kugera 1986, George Weah yakiniye Mighty Barole akina imikino 10, atsinda ibitego 7. Yerekeje muri Invisible 11 akina imikino 23, atsinda ibitego 24. Yagiye muri Africa Sport akina imikino 2,
atsinda igitego kimwe. Yagiye muri Tonnerre Yaounde akina imikino 18 atsinda ibitego 14. 1988 yagiye muri Monaco akina imikino 103 atsinda ibitego 47. 1992 yagiye muri Paris Saint-Germain ayitsindira ibitego 32 mu mikino 96. Yavuyemo ajya muri AC Milan yakinnye imikino 114 atsinda ibitego 46. Yavuye muri Milan ajya muri Chelsea nk'inizanyo yakinnye imikino 11 atsinda ibitego 3. Yavuye muri Chelsea ajya muri Man City aho yakinnye imikino 7 atsinda igitego kimwe. Yaje gusubira mu Faransa muri Marseille akina imikino 19 atsinda ibitego 5. Amaze kuva Marseille yasoreje kariyeri ye muri Al Jazeera aho yakinnye imikino 8 atsinda ibitego 13. Uyu mugabo yakinnye imikino international cyangwa se imikino ari kumwe n'ikipe y'igihugu 75 aho yayifashije gutsinda ibitego 18. George Weah bitewe n'uko yitwaye neza mu ikipe ya Paris Saint-Germain na AC Milan mu 1995, George Weah niwe wahawe ibihembo byinshi ku giti cye aho yatsindiye Ballon d'Or na Onze d'Or, maze agirwa umukinnyi w'umwaka wa FIFA ku isi, aba n'uwa mbere kandi ndetse no kugeza kuri ubu umukinnyi w'umunyafurika gusa niwe wegukanye ibi bihembo, aba n'umukinnyi wa kabiri wavukiye muri Afurika wabikoze nyuma ya Sibio. Arsene Wenger avuga ko byamushimishije kuba yarashoboye kwiteza imbere ndetse akitwara neza mu bakinnyi bo ku isi yose. Muri uwo mwaka George Weah yatsindiye ikindi gihembo cy'umukinnyi witwaye neza muri Afurika ku nshuro ya 3 mu buzima bwe, maze ahabwa izina rya Onze de Onze n'ikinyamakuru cy'umupira w'amaguru mu Bufaransa Onze Mondial. Mu 1996 George Weah yaje ku mwanya wa kabiri ku rutonde rw'abakinnyi b'umwaka ba FIFA ku isi, kandi yahawe igihembo cya FIFA Fair Play Award ndetse yatowe nk'umukinnyi nyafurika w'ikinyejana n'abanyamakuru ba siporo baturutse hirya no hino ku isi. George Weah kandi afite abana 4, abana 3 hamwe n'umugore we w'umunyajamaica Claire Weah. Umwe yitwa George, undi ni Tita, undi ni Timothée. Umwana we wundi ukomoka mu wundi mubana n'umugore. Abahungu be bombi babaye abakinnyi b'umupira w'amaguru maze basinyira ikipe ya Paris Saint-Germain, ariko Timothée we yakiniye mu ikipe ya mbere. Aba bombi bakiniye imikino mpuzamahanga y'urubyiruko muri Amerika, naho Timothée yahise afatwa no mu ikipe nkuru. Mu buzima bwa politike, nyuma y'intambara ya kabiri y'Abanyalibiya, George Weah nibwo yatangaje ko yifuza kwiyamamariza kuba perezida wa Liberia mu matora yo mu 2005. Icyo gihe yashinze kongere ishinzwe impinduka za demokarasi kugira ngo ashyigikire kandidatire ye. Mu gihe George Weah yari umuntu uzwi cyane muri Liberia, abamurwanyaga bo bavuze ko kuba atarize amashuri asanzwe ibyo byari ubumuga bukomeye ku bushobozi yari afite bwo kuyobora igihugu. Ibyo byari bitandukanye kandi n'abo bari bahanganye barimo Ellen Johnson ndetse na Harvard. Abasesenguzi bavuze ko kandi Weah adafite uburambe, bityo bamwitaga uruhinja mu ishyamba. George Weah kuba yaremeye kwiyamamariza umwanya wa perezida nabyo byari byarateje ikibazo, kuko bavuze ko yabaye umwenegihugu w'Ubufaransa mu mwuga wo gukina umupira w'amaguru muri Paris Saint-Germain. Ibyo birego byose icyo gihe byaranzwe na komisiyo y'amatora mu rukiko, maze George Weah yemererwa gukomeza kwiyamamariza amatora.
George Weah yabonye amajwi menshi mu cyiciro cya mbere cy'amatora ku ya 11 Ukwakira, agira amajwi 28.3%. Ibi byamushoboje kwitabira amatora yari ateganyijwe hamwe na Ellen Johnson, umukandida wa kabiri. Icyakora yatsinzwe na Ellen Johnson ku 8 Ugushyingo, aho yinjije 40.6% gusa kugera kuri 59.4% bya Ellen Johnson. George Weah yavuze ko amatora yarigishijwe binyuze mu iterabwoba ry'abatora no kunyereza amatora, ndetse benshi mu bari bamushyigikiye barigaragambije bavuga ko ibyavuye mu matora atari byo. Icyo gihe buzuye imihanda ya Monrovia. Cyakora nyuma yo kwizezwa ko amajwi atabera, abayobozi benshi bakomeye bo muri Afurika bahamagariye abashyigikiye George Weah kwemera ibisubizo bivuye mu buntu ndetse no mu cyubahiro. Icyo gihe Ellen Johnson yatsinze amatora maze aba perezida wa Liberia. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika wari waranze amatora arimo amahoro, gukorera mu mucyo ndetse no kurenganura. George Weah kandi yakomeje kugira ishyaka mu bya politike ya Liberia. Yagarutse avuye muri Amerika mu 2009 yiyamamariza gutsinda kongere y'umukandida uharanira demokarasi mu matora y'inzibacyuho y'abasenateri bo mu ntara ya Montserrado. Bamwe mu basesenguzi babonye ko iyi ntambwe ari imyiteguro myiza yo kongera kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika mu 2011. George Weah kandi yaje gutangaza ko afite umugambi wo guhangana na Ellen Johnson mu matora ya 2011 nyuma y'ubufatanye butandukanye n'andi mashyaka ataravugaga rumwe n'ubutegetsi. Kongere ishinzwe impinduka za demokarasi yahisemo George Weah nk'umukandida wungirije wa perezida mu matora ya 2011. Icyakora icyo gihe Ellen Johnson yongeye gutorwa ku majwi ari hejuru, mu gihe George Weah yabonye amajwi 9.3% gusa. Mu 2014 George Weah yiyamamarije amatora muri Sena nka kongere y'umukandida uharanira demokarasi mu ntara ya Montserrado, aho yatowe cyane muri Sena ya Liberia. Wa 20 Ukuboza mu 2014 George Weah yatsinze amatora, aho yatsinze umuhungu wa perezida Ellen Johnson. Yabaye umukinnyi wa mbere mpuzamahanga wa Liberia watorewe guhagarara intara mu nteko ishinga amategeko. Yatsinze amatora menshi, ahabwa amajwi angana n'ibihumbi 99,226, bingana na 78.0% by'amajwi yose yaturutse mu bigo 14 by'itora, mu gihe Robert mukeba we wa hafi yabonye amajwi angana n'ibihumbi 13,692, ni ukuvuga hafi 11% mu matora yose n'abitabiriye bakeya. George Weah wabarizwaga mu idini rya Islam mbere imyaka 10 mbere yo gusubira mu Bukristo. Kugeza ubu George Weah yagiye gukora ndetse no gusubira mu Baprotestant. Mu Kwakira mu 2017 yagaragaye mu itorero rikomeye ryo muri Nigeria rya Pastor TB Joshua ari kumwe na senateri wa Liberia Jerome Johnson. Bivugwa ko kandi Joshua TB yagize uruhare runini mu cyemezo cya Johnson cyo kwemeza kandidatire ya Weah mu matora ya Liberia mu 2017, cyane ko George Weah atari yarigeze ashira inyota yo kongera kwiyamamariza kwa perezida w'iki gihugu. Muri Mata 2016 George Weah nibwo yatangaje ko yifuza kwiyamamariza kwa perezida wa Liberia mu matora mu 2017, agahagararira ihuriro ry'impinduka za demokarasi nyuma yo gutsinda icyiciro cya mbere cy'amatora mu 2017 n'amajwi 38.4%. We na Joseph Boakai bo mu ishyaka rimwe ry'ubumwe bagiye mu cyiciro cya kabiri cy'amatora. Mu cyiciro cya kabiri George Weah yatorewe kuba perezida wa Liberia, aho yatsinze wari uri ku mwanya wa kabiri visi perezida Joseph Boakai n'amajwi
arenga 60%. George Weah, ikindi namukubwiraho nuko afite ubwenegihugu bwuzuye bw'Ubufaransa ndetse akaba avuga ururimi rw'Igifaransa neza. Ngayo nguko rero aya George Taolon Mane Opongo Osman Weah aka King George, umunyafurika umwe rukumbi watwaye